and then we were court and then we were court 5 then the pain sheet now ready o man no penny for be this kabia kogu baby enti me say me bo wura court so mo wayen na minister bies ka kodini ho bia no o mfa me de mla me ni atem bia ka na judge na duo onyankopon chira o na enne me ba no me yese wada no me fa nko akiri wo de me de ko ehodwura bat ekus o don to aponche no odwanam aha o de en nam papa o na odi fo pokobna me de wo ko o ni mi boy ya do ko o mo to no e wo ahodwura na bat ko ai asa ko ayi na atinga na aha honu mo ya ni o de papa bi srade na mu da bi mi ma sade na mi aduma na ntifie ko ayi ti mi ma sade next weekend abi na me ka cho say ba bia be ko bia mi de kire be ko me be se bi boni beto me ni abri ye pa eyi no so no ye nyina ye free ha e da ya woda afia da nwumle 10 o'clock ni nyina ko achi woda na achi woda fo mu ntwa ye odi fo pokobla mu ntina ma che court atade a me dia ba no obia na se beba bia no mi ko ginam pension tena ye ready mi kekese animu na wo hene ni di machi judge bi da se yakopo se wo mamu mama si so chiao mama si wo so chia papa na kuma se fo nyina so da wase na no na baba ko ka se mo so fly o se the way o si ye adwuma no fato wo bi sa da na wo wi a wo han wo ne wa ye wo se ne ka ewe na wa so mama prema ye do ma se before me fa kwan so na nipa ya de a osaye me sister bi o tachima ye friend na na poma oh tachima udu na kasa o hwe owura kwasi jan dwoma obi enim no o ye contractor kese o ye carpenter contractor o mo de o mo je contractor se school konwa ni ade nti o mo de ende akese na yene ne kwa sorry ikwasem ni kunu ono no ye senior presbyter wasoma wi aze wo na homiji na na yere the friend na poma tachima de ni panim na ne afia jomo se ni kudi jomo okay yo na waya de bi na ayame fe last week me office ana me hu se me fro bele na e ono Wuti e mini adaswa na ho te se na so no se na ayie no sai na ekọ totoye na etisen the way a onya abotre ebusa me de baabi a mapem so akodu ono so ninim de wani kye me ode ninim de kire me yeni sei ya ha yeni sei kwasi ada wo ba no wo ba sori ya shechale from tuntum yesi chese eye me fama me hu se so obi ni mo be kire wotwene me ho ne kwasem obi da bi anye sika kakra da bi but wa to renchembre mu no ne wo be kire anade obe bewa obe che wure eno ye kwa asole ye pon ya pene wasan afre me no wa bobo sika o se me nyina me fa nkopam me ntoma me de be kwaye no eye no so be san aba wo mam ye dasi nti nana poma ye baby a wo biara dasi papa yes ka wo de ma me no ko sika de baby anyame ahira wo no betimi amame abro na kon kra ne de wo si busa me baby ahihye na koduru me se champion efekeke ya dia ye me se papa nti me danase unyame ahira dasi na me ahira pa Wuti ohini yanko mo no so case number 1 Mavis Dako we complainant takwa mekuru ai kumase ai tiri wo case pa one e complainant no accuse sesu yanik one dia wa won kran and ye boni kuna dui all day in court Allah wallahi nini pia shele metu shele danka irim danka bam mama me prema what to say adaswa madam when you abre na oba you ya medi agoro said de wagigi adamu atwira adamu no gina yi hweme ha oba ha yo Quran yo Bible yo podu apede hi Achempe Bible Fancy page akoso. Eya me Mavis Dako
me visitako. Me kura me sem Bible yi. Me kura me sem Bible yi. Sa sem wa me be kan. Sa sem me be kan. No kura turodo. No kura turodo. Kontomponim. Kontomponim. Onyame boa me. Onyame boa me. All day in court. Yeah. Utie ohini. Baba Ma. Na utie ya dread ya na ya de ya. Pacho me amisi na me diabo. Ba ya dread ross. Pacho de be natural twist. Na wa twist. Pacho. No so ye enkunim die ni shira. Ko heaven abetena ya me ni faso. Utie ohini ada. Anope a ewie abebo ma me abodi ne hawo. Pacho ma seminar etia. Me wa me ma me nchen wo faade. Sese de maba takwa mako ho na be ma ne ma me ne na wo. Be ma be ne a. Pacho sosu yanik. Na wo fo. Isia no we. Pacho oye me classmates so me matter di say a en kwa da chen tempt 2014 ana. Ma me tobo ase wudi mirikado. Sosu yanik oye be ma wusia no. Pacho. Yi aben. Pacho 2014. Na oni ni shia. Pacho. Sempana twen. Pacho. Wa nya ohun ade. Pacho. Na ko film. Asere ohini motodi. Ni hele. Mafimu ko. Utie sofu mama. Ba hima kasa. Ohini ada. Man Pacho ye share no 2006 na ne wo. Abema efe no Rafael Sosuwo ese onya 7 years. Na me ntimi ho asema pase won Pentecost be ma ne tribe no oya ngo nani won pene so ntime di won pene so de angrafo mu tuhwe ya mo ke kasa timi Pacho o ya di ani Pacho me yabunu ni bunu kro mani anu firi so Pacho techi mai tano so kasa he ote Pacho debi o ya bunu ni no nte ukru kasa Pacho ha na ewo metitimi okay kasa timi Pacho me dem ni honom ti faade na me wono me ma me fia brochire ba na me konos baby a me wono me faka ekosu Pacho wasako okro beso Pacho Germany okro beso Pacho Cologne Munchi Berlin Düsseldorf Pacho debi on titimi me 7 months no ana o timi titimi okay ti me Pacho baby a me wono me fa de fi but me faka na ekosu me subutan kra me yinu na me de to anim se ma me so bia mo no lord fair no me se ka me peska han dan e be me no yes e ne ebra na me kwa me ja wo kwan zata no hunsasu Pacho na me se me ni ho no me se we papa na me ni wo ho no na botere asem no o the way a wo ye wasem no 2014 Pacho na wo shi asosu na mo twempana Pacho e na die na asi Pacho me ni na wo se me ni ho no anya ware ebusa fampini so ntimi de me ana me hwe me ba akwa ne niska ba ai se bosu me nso anse na bia ma ba ntimi de me yi mani me ana me hwe me ba se sina me ado me ba no o 7 years o class 1 bema o class 1 si me ko me ma me honum na o aka 1 week 4 days amana be kwa abrochi na o se ne ntuma o di fra abrochi ba o de kwacha obi ayera me na mafa o ma me no ba chai o hwa me na me ho kire me aba me bia hwe me ntino me na mafa ntoma na tom you know Utie ohini ada so man Pacho debi ade ni nipa bebre ofio na wona wo de hye wo bia wo so won sawa man Pacho enti sense utete body yeso Pacho debi Pacho so ba no aho ba ne cha wo che ne ma nte bia na refi na den afrem ma enti Pacho me kira ade we teacher Pacho people teacher na ti Pacho me wie poli ti me kira ade DBS diploma aya de na ka utiri mi no ana asati atomu Utie sofu mama premai ohini ada kwa kosane wate man na Pacho ye kama na we uraba katini na me na oni boy ya kame pe korokoro we bi ma man Pacho obi ani ho ati atomu me Pacho ne kwa na me ka obi ani la no so na umpe Pacho se umpempena Pacho me pedio obe ba me nya baby papa na me au me mensu na edwada biankachi ati nyabotere sese nkra na enkwa no be ma no ense me ma me hwini banti na me ho meti nkwa na ene sa na panyin ni su na me yese o ma me de
mini ni asem na ya o maame pa o na tete me enyo na wo me me maame je bibi ntimant na ne nchen to wen mini bebe sa be ma ntima me busu fe nyina ada na o machi ama me be ma sasui onu nti obi ada ne chama me ada nti no mada na o machi ama esanse me na wonto a wonti na ni hwe nkuna ni nti me nya asem kura me kan wa mienu e papa we de ne papa hwe no we keep your send this goes no send ni 2.4 oh nyame hira no e bi na me de hwe panyin nti asem ne ba na me koka che o ma me say e so na wa da aja me so beti ma je nkura no te me sire no o ma nkura no instant in chena na me bua na me nya dan bi na me so su ma me ya ni ke ma me eni ketwa no eni ketwa ye enye sasu bai e ko ja wase no eni ma me no ye good o pa wase me pa cho esanse me de kwa no ko no o mu hwemu no ma me mu fe no obedi adanse o mu ko spend 2 weeks ma de bia na me ko ho no kanti me dia na me di kwa na me chechire no eno mfa ho e de kwa mankura no me no ya ade senko be ka se we nye ne nana so agi wo mu nyina nje se e bo na ba so ho no why me obi ya de I appreciate na wo hu se de oye no ye ni aso se bibi wa kira na ya ka titu aso nya bo je su no okọ no mampoku ya we mu titi shum na mevis na okọ me de omokoja Thursday na me ko na me say me kofi na edan no makodi hu djuma ese no nipa be ma miskana we nya ma meti me kwose madam me so me nya half ama me a na me da kuto na no mo ye no se itu ya oka pacho school na me won ye start ye che January na mo ti school okay ti master kwa ye se me nya bia me ka no mo hwedo betimi aya aboa me all right enti Sunday na me call say me ko form na omuko school me ko na sosu yanik ma meti abonten wase no ma se no ti abonten na me chia na me se ma enkwa no se so se adwo asem aba na me nyam hye se ma asem no se yenko de nte wode me kasa tie no se adwenya abote de enra me ni fie Saturday me ni fie na junior ne kwa me e wode mu ti mi fa abonten ma ne ese yani ka be fa panyin na bone bo so okoto credit aba wa cho na be bia boy on wu fa try wa cho na be bia to say frɛ no be bia pe bia so fa asem ne ko wa fa oba no de ne ko fa me ba no ma de ne ko akra de na koma ne woni mo hore na se ne wase ba na se eche no ma oni na ye de na ti e de chi na na ade akra ne ja no ana oni ma me ne hyehyɛ ho mande minim na mini ho bi sa wodi akola ne blame nti wo frɛ ne ba ne se wodi na ba nti bla be fa no wana ma me no mo je ne number ma patch ne number abije mo fra se no ma ye musane mu ye nda agono so no mutie ohini ni ma ya na ki o se ho ano wodi oba ne ko ye no ne hwemu na te sei ma mo 7 years o hwe ne ba ma akwa ni hwe ne ma me na be ni adanse akwa ni ko di 2 weeks wo ne ma mo po anyi one incident se dia akra ne da mi ami bottom si wo ba woni wadi nkomo bi pen se obefa akra no me no kwa last year eno me ka sa on send this camera no say obe send this car ke to ne be di bidie obe wia ne be fi me che last year May ba me de minim se wonti me nya bibi bonne sama o fa me ba na fi me che ba fa me ba wa frɛ no me no me frɛ no wodi di matambo phone so aw ye mom Ghana ade abi jamu fa ase wono ne ya ne kekro no e ma ye ne awudi atuam ma de ha me se me nya obi adwuma ne private work e besimi adon no mo bi ka chewo baby na me sense o fa me ba ne me na me ukoye me adwuma na me hye me ma mutie ohini ni adas na odi wo be fa ne kura ni ma me ne nkai wo fra no odidi watem ya de picture be to TV so ne report am ya chi tete so be je wo ba ye woni kwan wona akra oni baby a wote ne ma me no ade ba ko ja woni baby a ya na kenete o si baby a no wonim no tu afi onum oh ma me no wanyade ma me ware ye kotire janan wan na ade fufu atuato wow ada na kra no enkra no wo ma me wone de wo ba na amada ye de wo bre wa pe wo ba na timi afira kra pa wo ye den hu se ya na ekunu me
Oye dey say o de nkra na koja ne maame. Me na maame ne ka chem say obi frɛ no say me de nkra ne de enya ne ba no. Oboa, o ma akɔgya ne ba. Akɔgya ne ba na ne maame no ni nan. Ohinini ada. Me de nkra na me say me nya asɛm ofie nti na me de nkra na den. Abeje na nya ne bɔne so ana me nso kwa. Yo. Mr. Myra. Nyabotere no ye nya Brian Nick. All right, guys, I'm coming. 1 minute, okay, keep quiet. Hello. Princess, take off the class. Brian Nick. Yes. Now what is there on me dofo? Boko na monster. Radia do me ho ye pa. Hello. Yeah, but me kill. Brian Nick me pa cho ni Mavis. Me pa shine. Yo me pa cho e di onu aba e frame so for ma me na. Me di asem bia betu manim na me nyi na me pesen ka me busa o si mo akola 7 years na wa be fa no wa mo na mane wonim ba bia wo na me busa o se no kura bi wo ma wada woro ma. Yeah, it's very true. I can't mention. Sam pa cho na be fa ne da be. Me be fa ne Saturday. Na wo ka kire no wada woro ma. Me pa cho man kan chen. Oh, Yannick. Yeah. Na sa ne be yesa so ba tan. Woni no na wo be fa no wa mo na mane. Okay. So, I guess when she came, she explained the situation why it led me to the fact that maybe far and I want to come. I also had ni koja wo maame. For how many weeks now? Was it 1 week? And was it 2 weeks? Every 2 weeks. Davis kawanu tum. Na me minen nkasa. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Yes, it has been 3 weeks now. How they are going to come out, mommy? Now, mommy. Yes, another can come out, mommy. Without my consent, one from my country answer me. Or so, no, or Bommy, mammy, and say, Shana, mammy, and can't tell me, say, I can't want to hold. Or catch a woman, say, now, mammy, and mammy to say, I can't want to hold. But she forgot, say, I can't want to bush in a fee. So, most definitely, I am exactly. Very good. And for the past 3 weeks now, I've gone in school. For the past 3 weeks now, I've gone in school. Now, a child of 7 years, who's the main couple of program like expression. Due to that, most of the men in the foundation, I've got 7 years in 3 weeks on school. It will affect the boy in so many ways. Sabi, yes, our promotional term. It's a school. What impact do you think it will make on the child? It's a negative impact. Yannick, well, also a teacher. Yeah, I'm a child. Me pacha now yiri osi school fees kura untia no kura bi wom. What's then? What's untia kwala ni school fees kura? Untia kwala ni school fees. La, but I come in the name is Kana. Mavis. Who could say Musao? Say, who or send you scaba? Point of correction, me yo, baby daddy, baby mate. Casa. Ma, I feel was sending Miss Cabo swimming in Nupe. Was he a see a few musica by 2 months a pet? What's the music about 2 months? Now, this is a situation whereby I don't want to even drag this issue because, mommy, this is the fact, sir. So me claim my shark rano, and I'm a shark rano. No, no, claim my shark rano. At the end of the day, I cannot bring a receipt as a shark rano. Let's think about this issue critically. I cannot bring a receipt because on Mr. Biamana on my receipt and I'm a boy. Mr. Yannick, me I want us to stick to the issue, please. Because this, me your receipt, as I say. Musumi who send these things, and now that's who send these things. Very good. Now let's put that one aside. Now let's think about the issue right now. The Sabimpu, the first day for the Sabi, Jimmy, and I mentioned Bampua. Siciano, what about the child's future? It's a connection for 3 weeks. According to what I've heard, when that issue, which means that who's of which in Ria on the fact that including the autumn. So you can see that she's lying in so many ways. Now let's put that one aside. I'm not thinking about
Mr. Yannick, me pacha waka kakra ma me so me mrem kakra. Pe won sama wo kan ni the way I wo kasa no. You are enlightened, you are educated. I'm lying to you. David, me can't say you are lying to me. See, you are enlightened. You are educated. And just say we be when you the mote. We say, baby, I'm better. When you baby da. And I was said, yeah, so when you banu, Ubepe baby, I'm another. And you to know the banu come out, Mamma say, oh, Copesi Gaba. I'm on the phone. What's wrong with it? Musan say, wait, Musan say. Maybe I'm not telling you to free on. Has you called me to tell me anything about it? I said that before we continue. Yeah, but me, you two know about play, Amani. Man, but you said that Ben and Makohan. Was it you saw when Sama said me? Who born Amani? Mammy, born a Mako. Nothing on your day. Oh, yeah, be my cause. Makohan dance. What born Amani when you be, man? So very nice. Go on to Mr. Yannick. Mommy, me pato, Mr. Yannick. How you have to come on? Captain Mammy say at least. My mom should be your witness. Also, the mama Mr. Yannick, one who has seminar wakano. What they are teaching in the con was see what more money. If you saw more money, I would get Opa mania, would not be mano, and now, but at least, why am I done it here? And so to be baby and a banner, and no Kuan Yebusa. And no the onion from so be who send a banner, or Makola, or Kanshi, or because who mammy said baby on him say what to her. And also the SO to me baby and a bow. See, can summon the baby or cano, Mimmin and because who are more money. Say ye two, no. What's your boy money? I could win be mano. It is on me say when be mano dear, or complain I then. But as who baby, Aqualani war, and no Nayabusha, what or better than one baby and a banner. Right, I'm based in Accra. Okay. And I'm the way I say. My dear friend is forever and ever who have done it. Nada bay you. My issue is it's actually to see which is my planning to make. What about your teacher? I don't need to tell you. So it's good one you go school and Mamma go school and was to school or class to no can. Yeah, Mr. Yannick, me jitu me ya the papa but any interest. Na adansi from them. Nanya kama because when the baby tina the akola koja baby dia. Wonso to me tina baby na oba nam. But I say to me fa kwan papa so. Mami. Wasi, maybe sister with the grana kwama wo mpena. Na de na kwama wo mpena dia so no so ho. Me la kwama me mpena. Sa na waka. Ah, na ade odni me mpena pro. Ana wa ma me mpena bi. Because who be ma wo ti mi hweba. Wonu so ni maami o ye wo nyale. Sabi, also one anyare. Debbie, man, no so nyale. One more damn. One nyare. No nyare for. Sabi, on nyare for. But me ma me no dey go jam ma me. Me ma me no bi o dey awa won. I know the edge too. But the me Mr. Yannick ya penny say. Any interest. Now no reason. So the akwa na so the fun sane dey. It is any one. Mama so ade. Mama so ade. O say busa me say. Odi akwa na koye no. So the papa mun program na go frame me ka kire me. And manka manya ho hwe na ka me be fa akwa na. Anka she has the right to say anything that she wants to say. But at least now we be funny the so ba ma me na mane. Ke so fra no. Na ba na me say me ba ko. No tie Mr. Yannick. Yanka no kura bi wa anya ade. E ho no tie. It's me friend. Oh no wait. Okay? Mommy, I can't tell you. If you like on or me my number, maybe it's not my number. Often mommy Musa say that be Musa mommy say, when did she call me? So maybe she number will be my friend years ago. Because the number that we all have I be from my mo friend who Mr. Yannick it say, or better than when wa kolano, adawroma. Oh, so me see because who akra ni bi. No baby out there. What be am say? Ah, Akra. Wo ma me say baby on me say what you want to. To no better than ba. Oh, you see now, akra no school. And you say no, akra start school. Me na wo chira de no. Okay. What chira de we Akra? Well, teacher cannot disclose it because you cannot disclose it. No. What about you so be we akola no? And no timi so me no picture. E be to TV so say what be we akola. Come on. Mommy. Me do picture be to so say what we akola no. You can put my picture on TV. Wait.
Wait, you are a presenter. No, you are a presenter. And so what? An issue comes. You are who you are also a teacher. Here. Now you are asking me about where my workplace. No. See, I didn't know baby out there. Yenny baby, I would say. I cannot say it on air. It's because I cannot say it on air. No. Me papa me go better say okay, fine. After conversation, we can say it off air. Me, come on too. Now so you prepare. Okay. After this conversation, you can call me. Then we talk about it off air. Concerning where I work and where I say, mommy, say, when you baby, I will. Now, mommy, baby, I want to know baby, I will. What I said, no, if you are a professional, no. See, I'm a trained journalist like yourself. You can ask if I'm lying. So I said, no. If you are interviewing someone, the person can decide to disclose it, where they stay or where they work. On TV or off TV. No, wait. What do you catch me? Send me waiting. Me na me frau. And me frau. And you're not frau me. Yes, you can't tell me what to do. What are you talking about? No. So I can't. You crow, baby. I am from Swano. You catch I am from Swano. You cannot. I cannot force you to ask me the questions that you prefer. Same way that I'm not obligated by force. I can answer every question on air. No. Obian for so. Pedro no sema waka say. Woman be so new baby I would say. Onu so new baby I would want. E ti want me nya access to ni ba no ana. Want me nya access to ni ba. Menka go nya access to akra no. Wait, I didn't say that and I've not mentioned that. Please, when I was talking, you took your time and listened to me very carefully. Mr. Yannick, say no, da ben o miracle no, baby o. Adawro. Da ben o miracle no hu se me ba no wa ha. O ne papa o ko school. Na no de yen si ukwan se mfa kra ni ko school no so benya ni peace of mind. Da ben o mra me. So my number, you can call me anytime that you wish to come. That's all. Wono ofre wa obekire baby o wa manaba. Oh, any problem. Mate, yen twaso. I be jemu from Amina Maye. Quancra, a fast one. A crank codiwo. Who Mavis? I don't know any party. Who die kawu? Ayana said yet. Now say, me monamania. Sans me bonamania cry when you be mammy. Who on it him? Ma, why be me? Why be that? But at least, ma, Gau power semodeno. Tear me. One falcolano. Was he and friend? Back door. Na ye unu baby or na ye nkwa baby akra no wo sa akra ni ko school se won ko school ye be hu ye tuam kwa koma tuam se se champ problem wutie oni adaso judge se wo hwe se ne ensem esi ekro no a enka minsura enka maka se tisie bi abam ewo bema no aside enu ntina ma wo oba no na sam ka no akwakoye bibi bia ya ewo no mo chese wo hwe mu a wa hwe abaye ya hwe akola no a che enti mimo de kan ne besa me kan se wo de boy ne ba no koma bema no e maame no enka etwen kakra em se ka de odo ne akuye bi ebeba ama nka I be just maame ne number 1 mo frɛ no maye ama enka bo no maame ne yemu sande etia wo frɛ ne ba no ma ne be fa akra no because maame no sebe wo mo so wo ya afọ kakra no what's your friend say me Pacho, mama. Hello. Mama, ma hey. Fine. Pacho na what is say? Na me ando me ho ye. Me baby woman ni your friend Mavis. What say one wo ba ya na eke wo ba. Wo de akra na beja wo. Ade na ma, wo ma kwan ma, wo ba ne be fa akra ne koye wo bra wasi wo nya we. Mama, me pacho. Ankola no odo mu breme na de bia ya na me no mu ne ko dwale enti me ne ankola na me no agaya ko dwale ana de bia me mo mi dwale o mu wi ana ma mo di kan aba na me so me dwale na ma be siesie ye nyina e ho na agya ya didi enti akora no be ankola no be wura dem no me dwale wi me ba ya ba ku ni dem ho Ketu anna ho ana mbuta se kwame wai o se papa bi ko ana se papa be ko kwame wai awana me papa oluma ya kokra poso
and also who say Yannick ebewura ha ebi akwana bo ne bo APA so ko credit aba and I'm wouldn't see mum friend me mama me wo ba Yannick no ye den hu se maybe fi de akra na bejaw me pa chere sie ho no nipa dɔɔso ɛna akwa no so ne papa nketewa ye frɛ Yannick no wo se wonu wo be fa akola no wa ma obi amane wo so ne yanim sakra no ti mama ye ma mo enne akopum fiada baabi a Yannick ne de akola ne kɔ no ye hu na mama mema police abechew madam wo ne ye bechew tie madam they are all can ho men mi ni ho den ai ne frɛ wo ba no fa akola ne mla ne entina se ne enya hyehyɛ so pɛ so ɔde ne kɔ a ne maame ti mu bi na obi ati mu bi na so ɔpɛ wia ne de wo ne ye wia akola no wɔ hɔ ana ete no sana nka ye ta akola no me ye no enya sam ke to so ta bu mi maame ya me na we na kopi me fiada wo me frɛ wo ba Yannick sɛ so pɛ so ɔbɛ fa akola na wɔne akola ne mra ye ne ma visi ne mu nyina bɛtena se na sɛ de opesa akola ne nya enwumasua papa no ya ma ne de na kɔ enye saa ma adwuwa date sɛ na wɔte sɛ ne hwamanim me ne aprosifo bɛkyew ya kyew de a wo ba no ba bi o bia wo bɛba me da se bebre nya me hyira bye bye Mr. Champo Kasa. Judge. Monday, you bet maame no. No man ba no de akora na ba. Judge. Anyere ntwa. Be me kasa fa foundation. As a teacher ya ono no na ko ono no wo kira de no. From 1 year to 7 years in foundation be no de ma akola no. Ehwe be pa na wa hwe friends akola no. Ah some radio ono no wo hwe mu krampo no one ne maame no ntam krampo no. Me ni say e friend because respect no amfa ma ne maame. Wa ba be fa akola no ko say say ka say who knows say akola no so ya life they be prove say akola no ko wa ya life. They be prove say akola no wo sa be metofika say won ye wo and I say odna command ne girlfriend one thing is so odna command ne girlfriend ne girlfriend it treat ni ye ese ne maame e be treat no enti to me no Ghana mra no oni ehon kwan say odi akola ba command ne girlfriend and na ebiem so no wono de ne pe aye ade bi ense say enka ebasa because from day one no wo bayi na ahwe akoda ya I don't think at least no say na wo kana no esenka wo mo trase na wodi buoma ne maame no bo hu kwan ya wo de akwa no ebefa so enti ne ye kan say sa asodwe beba dia ese ono oba na wo mo etrase na wo mo yantoto ye bibia sa kwan ya 7 years ne se Ghana mra e kire say wo na fa no say we na fa no ekwan bia so no wo ba backdoor krampo no sompafo ebetimi atrase na ya kan bibia enu 20 fa ne pe emfa akwa ne sa eso ode akwa no esa wo di akora ne kosi ho 3 weeks ro ko he tie ohini ni ada me ko school mu me friend maame me ko honom kwasra nkwane mu musika na wo ye de me ko school na potu na school ne yempon pasha be say na me pon me cha de no afancho he man kwane so bontentia me pon bi a me ko honom akwahwa nkora no ma anya se me ko me ka kire ne maame se ma na ka kire no so what say ketua ne wo ho bia na 3 weeks akola TV a won ko school said ne papa e kan so de sanye so you are a teacher ma pa cho enye say ha me say me ba no ha me say me ba no e say situation na e wo fie no e na ma me de nkwa ne say decision e take you pe say ye mama me no ultimatum up to Friday so wa me ya nti ba bi akora ne kan Monday e be chi ma me no ye chi ne dia ne ba no beba e do ba na ba oba na mutena se ne se so de akora ne kwa fine say wo mpenso a ye hunu de o jitum Mama jitu matma ne kwede ba ko sa wo fet me di teacher ni ba ko number ne headmaster am cha do omudi adanse se me ba no ne hwemu no se nya o me di adanse e na me se wo di nya botre mama mpa problem yes me da se ai de tensa Yannick na enka oya right and but at the wrong time Yannick se utie ya there what junior would be far kodan nke ye pa because according to
this lady no ahokyere wom ɛna ne maame wo maame nso a yɛde ne kɔma no na kyerɛ sɛ asɛ ɛyɛ worst situation mu maame ne yare na nso anya smart wasa de oba a bɛɛma foforo asa de naka ho de akɔwa anya smart enti sɛ ɛba sa bɛɛma ɔne wagyae a saa bre de ɔno ne bakura de ɔsa ɔde bre no ontimi mfa mre no na ɔsan hwɛ ne maame na ɔsa de wo de akɔ kan na yɛ bɛɛden ama maame no wotimu sɛ ɔde abufuo bi ɛne kyɛ sɛ on tie hwee ɛna ɔde yɛ yes ɛyɛ right sɛ nka ne ba wanya 7 years a ɔsa yɛ bɛɛma I think nka ɔbɛfa no na wahwɛ na ɔho atɔwa enkanya bone but I share your sentiments say obatan a eba da ne yemwa wasahwe na awo wo side sa 7 years wabefa ne prekope ba bi eja emu oya that is the wrong thing Yannick wa nyatema ama because what they are shasing there we a mistake I hope so what sense say we a mistake because nka oba no there wo tie sa wo da wo didi ntin ka on betimi awo ho now didn't come mama me na ya say ba me da me think say only obi break relationship ne on ne nkrofo nyina akora because moja ye moja ba o mi so mo obete so ho enti the Americans obeka okoma ato yem na sese ya abedru ha jaja asomu yi da ya be ma no obeba fom na ekwan a ewo say ye fa so na hu ba bia akwada no wo se unyanya baby akwada no wa wo betimi asra no wo betimi a connect with the child na me feel say 7 years there ko wa ba be fa na de ewe but that the worst thing ne say odi akoma ne girlfriend eno de ya asafofro because so biti ase a obi wi ne ba ma no say nipa ne ti ase pa akoba 191 say da na girlfriend nya wife me kra nya wife kra na ade na girlfriend anything yesra Yannick say why ya dear say we be fa oba ko in school but come back for the right thing to be done na enye fe na nya kono na obia hu say yes wa wo ba because 7 years there the aka wa nanimu doso enti bomodia say there ya kan he we be ba from kra na ya tutu bibia na fa oba ko in school and there ya wa said there na bibia enye kama enti me kawakoma to yem enya duru he da ya ubehu ba no na ehyehyɛ bia ɛwɔ hɔ no nso so wayɛ na ketwa no nso so da so wɔ wase no hɔ a mesrɛ sɛ kɔkɔfa no me da se je na wo de ne omo kɔna ketwa na ɔno anya Yannick ne ba wo de ne kɔma Yannick maame no na wo pɛsɛ wo kyerɛ sɛ me ma pa cha se ne ba na me ne obi a wɔjɔ na ketwa no nso ho mfa no wo ne abusuani bia ma me nya se ma me ne obi a me kɔ no kɔka adenti wabusu apanyina wu me say Yannick nti na busu afanya kasagu Mike Yannick ne waya wo de wa de obi ni wu ba ko a woni wa wo ba ko asa akɔ wo akire ade na Yannick de na wabusu afo ani abre ensi Yannick no na me papa so ya ngunani na me ne anu de ja ka ya madu anya nipa wono Yannick ne de nti a wabusu afo abuafu no na de akɔ wo na akire no ono de ono waya wo ade ma chene ba o hwe ne ba no no de wanya onwa de wabusu afo on de ombufu no ma da bi ade na Yannick no ombuafu no ma Yannick no se ko ye na se de se eja ene be ma me no kan ha me papa e bia wo so wo problem oni wabusu afo ma ye ni problem na nkadie ne beba se wo ko ba bi no wabusu wo ho na be ma wo ne na wo maame na wo de wo ba enye be ma ne be nyina e kan wo akoja no e ye de ame e ye de be ya Judge, as case we ye the befa hold atra. Bema on sheba na wafa kure dwane. Ye friend hold atra. Enye holding. Hold atra. It's a bema on sheba. Judge, ye wura asem we mu ye pa. Because of asem we beto na ye pese ye hwe. Eniema ewo mu a e be kire se bema na kwan ye wo so fa so a or be fa ne ba no. Na judge obe hunu say from day one, I will ninsa baba wawi. One shot baba wa you. Get okra one to Yannick. Oh, Judge, one to. Na me tiawa, ne ma me baby obi oba friend. Ni kwasem. Esa juada. One to. Oni nyina be transfer. Na baba wawi, e wo aba aye na ne ba no.
me pa chaw ska ba mi no pe e 60 cities ani musa 30 cities and was sending man okore wo be ya wanya 7 years no ya ne kisika we 60 cities na me ka say ya we die wasend enu kwane ma me ne kasa brands and no send 1.5 150 mienu if you say wo buy anya 7 years no sika wadi wo buy ne sam yesen ma scam se kra endru 2000 60 cities e budifo endru e mo fa kese na 30 cities a month 30 cities a month on the merchant 30 cities a month anya 3 million 30 cities a month no the amount baba we na wo hwe se de ababa osi abra kora no ho every 7 years they want to 7 years abrantie timanya okuduro ebra abrantie da kora no betimi abehwe ne maame ana obetima soasoma no ana abrantie abefa kora de ne ko the whole abrantie na abefa kora no ene ode ne ko na we eye atimodin eye yemunwuno a sebi ememme binom titiri pa no ye na o ka nwurafo no nya nwurafo nyina ye ntimi mfa nso mu nyina ba judge wadawruma ebinum tirimodin ebinum wo a yesi ukurom se oye mo no mu di ajade sanate to baba no office yes na je se what ay mla kwanso ye wa ye no wa wi akola se de o kan ye mla kwanso what I say etu ntimi mfa abofa no mla o man ni mu o me no ya dwene me no ya dwene wi akola no because be ma de so be fa oba e wo se o ma kwai ne wo yire no ene trase mami se eni me mo de mami mfa me ye teacher mami fa kra no go mi school ne fe efe na o wia no abron kan che no o gas mi ni ba bi ote che o ba bi o ko school ase da bi enti se no e hifo ne mehwe ho e hifo pa e de me busi wase hifo adwuma wo hye wo nsa enti che enti ne kopi fiada ye betu wona mo to de na ma no ne na ye wona wuru me betu wona mo ye mani panyi na ehunu se be ye ne obi ba wo a ne nche se wojimi oba wo wuro no ho se ne na wonyimi yo ne mom eye bibi ntia ena mo so se trouble bia ndi ope me say e bia na me kowura me asante enzimani na me kowura asante fo fia e bia asante ni papa be ka se ompeme e wo ho eti we no na so odin ene ne kura boni odi ko di na chi no ene ma ne papa putu se o ya nwani ya nwafo eye nipa ye Ghana fo nwafo mu ye nipa na emo me binom esuban eti modin omo ye munwuru ntina ama saadi wei abusofo binom kasa asem no woni manwafo binom wo hwomba ebinom hwom matetu mo mo ne bre jare kwama ne maame abro ne maame na dai ejai ba binom de o ye peche ko no so obia no ede ko se brugo sanye ne ba ye nyene saa woni obi ba na wo hwe pense wo famu ne hwe osika ba be dia braba wa we ho wo de wa chake awuto ayampia yentase ana mdiri be ko school ana otifie se ko de ko mama me kwana kaje kamfo so ni mo ababa woyi wodi wakasa uba no e ko mama me a ka bibinim se uja TV so ani radio so ka choma aka cha ye nyina se ababa wo wodi akware ko mama me nti no enu ti okofa akware nje so mama me kwano woni no bibie naka wuta mama wo mama mperasem eti mama ye mama no baby akware wontie die obanaka chese ye ne bra wonti no ne hu ye hi wa mo amane ye wa kan kire wo eti jeje sire wo ye bedi akire se de wo ka no na mom emre wo ka na ha wo ba sabe enye nkwa na wo ba bema enhye da nkora abofra wo produce deals ni gumu a na wo aka se wa raste na ababa ne obore dada na obenye tingini akora o dey in court no wonya ba yesre ye maame ne ye papa no emre du say ye back of obi ba fia ena wedi oye wan ni mempe wedi oye wan ni mempe bia say yemfa ne say bia so bi ye ewe ana igbeni bi na wa ya de ba ko bi na wa hu a eno che say igbefo nyina anye ba jeje binim timodin mo timodin ti o nyina na anye ebinum asantifo bi tirimu nyade asantifo no no okura se ka kromia eno de jaika na nye bi na so de ye sati radio adwuma yi minum ye mra sa ma mi fo ni pebi eno ni wei enu ni we bia nka ya ne kiro ko wo pane yire me papa se me mpre na anwale ahunani me mpre na anwale santini ye wo bi akaifo na mu akaifo mu wo ko fa santini ba ye be ka kire wo
santini ba na akɔfa no wo be preniema yenya kaifo na trap ni bi beka so many papa ma nwale santini ba da no ba be preniema adan yesre ebisu mesi ba ko na akoya de a ye fa nsa wo nyina jesu obi nya no fa bi nya wa je wa igbefuni bi tu ho a wo ye pa ne no kwasem wo ye mo pro hu pa je mo yam kan che man se wo kwa wade ye na wo papa no ma me se won tase enko ne no kwasem enko ene de ye nyintum se sa ne ma we be gesien because se started some power na half year ne ko 2 years no sabi ye nwan ma nwafo mo de nkura dwane e ko be 20 ye fidie so me de mini ho ye de mini mo na wo kan o je jima meka misi be 20 me ka so mo nyina oh ye se misi wo bi hwe obi ba how do mo dwane akohi mo no mo kokrom o no kokrom so ngeba ko wo miensa baba na sisa de nyina de na ko ayi anwama mu ye friend no o se ye pe tuka de mra anwama mu o ba chegu kukum e de yanti bianko o de binom enye cheche ko ye nnuanum binom nye asantefo bi nye fantefo bi nye esefo bi nye ana ye enzemafo so ebi nye bebre nye enti ye hwe ko ye ba so enu obi ba enyi nsanya ye mani pa no honkwa ahunye yem bikwa baba wo so che me na first one na ya naked de na amfa na ede na we nso be ma na wanwalo eno so ye den ampa chonde ono ese baby o no se osua adwuma enti na no de fa onye osua adwuma ya no bebu atopen ede no so wanwalo adazo kra no fe your friend say pacho Darren mutie so for my ede na ono so wanwalo osua adwuma ntia ense no asam tumi amene obi anu se hwana mekofa nyinse ba wodi manim enye nyinse a wo kofa wo a wo ne wo ye no be ma na ede na we so ne wantena a wo se wo hwe ne ba ana wo problem na wo so ye ntia wo a ne say pacho mini problem na ede na we so ne wantena me pacho no kwa doka se mense no so se nyinse na se wonye ready ene na de me pese me pututu ne se wo to no pentomago na fashion to krom so atasa na me kan na ye wadwuma kopim se be mo ye serious be ba se mema no mo ba life mu nyina no serious bi anim akola agudie we ekura wo no no se nka kose no meboa but wo wie no de ohwe ne ba meboa wa wale foforo onim pra mi pacho de min ende unim na wa no bi no daya chi onini adazo me wa bi do daya chi pacho monte kasa muye kagum bese be obi enti mokoma wani wasre me ba mama pacho se no de hia me se me nya be bia ta maso badwuma but den ya be ma be bo abra bom na me me pa ne ba me ba hu situation me wo nti wo dwene wo ontimi a na wo kokos me nya asema be ma ni timi a wonko me asem tu me ni obi a wonya mele sa o me no wonya mere pacho kos asem tu me ni obi a me ko ka twa ni nti no e wo se me ho sie me wo be wo bi atimuku na ma eni e kwa na tia onini adazo me ya na onya firi dia dara ye wasre abaya mami premai ohinini adazo we dia hwefo me be ni hutwa wo ya wuraba wa obetimi atini boku na mi fi mu mamo na me all day you come me sire kakrawati na mesususu bibia nyame beye wati ewuraba a watimi awie pole de enka achi wa wo mienu a won say wati repackage your life very well na bibia be okay all right good mami mi a man 0554931931 0548931931 eja me meiba na mama o ma release stress kakra nyesa adwendwen be kuom hello good afternoon my dear odin baby akase free yo mpɔtɔ family from friend no mabo yo auntie for irite why yo mpɔtɔ mami kada me kan de oya kete se not no ho no se issue aya de bedroom no on pedo on bu aya de bedroom ba no ntine busuafo na ze abrabɔ na asɛm sɛ de nankasa
on Bontoma, Robon Hosra Tintim. That means now my being shooting as someone there. Now, nature name will be anyone so more than to summer. Other than this, and it's Zambaka and on Benham has no one of Pacano, non Capanacho, not Pacano Fanos, Munchen, non just. Mr. Serious and I, the way to renew when you in media, I to that cry I am, a Marabon baby of the George no consul. That met to our kind. Your auntie, and Yamin sure why. Hello? Yes, of mommy pray. Me Rampacho didn't baby Alcasefi. Yes, you. Hello, didn't baby Alcasefi. Hello? Oh, say, Abaya, not from the Yarrow. Nitio, say one Facola and Nkomo on the man. So the Acolana for a be man of farmer. Kebe, they say, Ubu baby Acolana. Into Mr. Remo, Mamma in nature. Na Monji Nebano and Fanaman. A Juma Moyan and Yamin one. Yeah, that's the Hello? 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 Me pacho dini baby Alcasefi. Pacho me did you make Casefri Balga. Yo, Papa Yentiewe. Pacho Mama, please, I'm not good in trade. So please tell the woman that shouldn't be worried. Because hello? Whatever the man have done. Okay. Whatever the man have done, shows that the man doesn't honor her. So she should be careful. But if she's not married, she should hold herself. Someone better will come for her. Exactly. Mm-hmm. Send me what you